Umadami wewe Talamu chuti Talaganu chuti Talameti bulonti Nirmala Kenyam biya kamal ka nuer online tv ka jan gwasam bana rach bana jakwen cha so sudan tijen no de ke internet jaka pet lada nastin te internet te de dien rewe ka so sudan kula roin ne nasin konon te rewe ka so africa ngut kan kono re rach do badana de internet jaga ja pet ka ja ki internet te rewe ka so sudan e internet metedi ki network nan tin peda ki jen la jele ni bana je chu linkel gore jin bi jen wa kanetin ko kien kan no ko be jin ba bi subscribe ko de Läär de kana wo gwanden kon tin gor kon ga de ko tin ka tungnat bana shure raja dana balinga jen gwasame wudame ramkel mila director ka infrastructure ka South Africa ramkel mlert jen shale Dr. George Dr. George ramkel mi comment ki charwacha jalat ke ku internet ka mandan ku long rewi ka so sudan kana duo badana de jaga jagwa ka ja agenda na balinga jen gwasme kon win mon kɛɛliw internet jenen gor kan jene dial ko jen lat ke ti dial ka ja tel organization ki kuma model lad bang tel internet ka ku jamo ci Dr. George the Director of Infrastructure at Southern African Development Community Chajala no de South Sudan de kan internet de kan jaga jatu wano ki dere pet bana kulingo internet mo de jaga ja pet di ki do badi de jeri ala kejamo shala do shakuma South Sudan jogano de ka internet jaga pet ko en internet dung South Sudan la jale ni ki la jale math jen la jale math along kajen chala do dit kok de en internet dung so sudan chala do jen ala gigabyte kel take dollar rew ala take you dollar rew mu gor jen wo bete ke internet mi gigabyte kel gigabyte jen a pegandana banang jen take mb ka take kb do no gigabyte jen le chelem ne jen 1 gigabyte ki gigabyte kel karwara chala do jen $2 la $2 e 1 gigabyte munyu no dit kok de long an internet rewe ka so sudan ke internet ba jen chepet la jale ni a changchi ku kok ba jal ni along shala daram kel melat ka South African go South Sudan wi mon kɛɛliw ajen go jen te ke internet mi jala mata long ki mi jala ni ka kwa ka je ka ping midit shala de no we mon kɛɛliw cha so sudan jen te internet me pet mat along alo jen la jale ni a changchi ko ko yoru wan bongo da ba jala ni chinastin let ka South Africa chikan kula ladi nene chikan lado South Sudan dere din kayo ka well bang la dul yon man di we mon chala de South Sudan dere din dere yoru dere ka den at de internet jaga ja pes ka je rewe ka South Sudan ko ajen let ke win mon tin ko ken let ken ke jen internet mitele internet shi wacha gwaye internet dere yikpat re dul gora gwaz dana ko kan wanatin re benka re kuma ka ni point den tele dana ku internet le jentin de internet dere pedalong munyodo de 3G der rutin de 4G der tutin de 5G der tutin ko gorjeno internet be pet kacha diare we ke juba karwa de ki juba city der gn der windin ko ken chit ke local community ki witin content tin civilian tin ki witin content tin nas la ji lor tikten chala no de internet der rungtin mishi so sudan che den ka yo ka well bang chala do en so sudan ke le der te ke internet me pet mun no kuma so sudan munyodo nasin kontin ba internet jaga ja chibite wano e kuma so sudan en kuma so sudan dere den ka well bank ko de internet en gorke wi mon dere kula pet ki dere kula teten kontem internet dere wi ka so sudan ku yelong nasin koni law ka social media chit ke Facebook TikTok Instagram Twitter ken YouTube
gwada danen kwa video lasre kelat ke tunre ke gor ne dor mu gor ke text chala do internet kuye long chenga live video chidan de ko live video shit ko dong de ro do tur ke video de jugu geneti ko ken chengla no conference call ke dol ke video che de to wano ko jen internet de kuye long che kula do eno bi internet ba kwa tetet ka so sudan ko so sudan agende company man de internet jaga japet dere jogor shit kamen re wich ke Uganda internet de pesde re wich ke Nairobi internet de pesde re wich ka Addis Ababa internet de pesde en pet the pet ki internet ken chika wona ka 5 gigabyte 5G e jal dan en jel ki internet lo pet long kete 4G bateten chala de kuma South Sudan der te diala totin goro ko de internet der pet der ka lalet shit ko der din ke yo ajen dan de linga jan gwasa me ko gorje long no de South Sudan der te internet mo gwa ki technology der won yal ko de nas dial de kan te kalwan ko de ki internet de kan jek re shini re dul gori ki re kuma ka ke liure we ka South Sudan ke che dia juba ka roade de re shin dialan ko ken ki istene dialan kontre we ka South Sudan awaga kantini payamni bumani kan dial district dial konre we ka South Sudan de internet e ped lungane der yik chopten michi kuma South Sudan cha gorjen o de internet der to wana ajele dande linga jan gwasa me chajalat Dr. George Ramkel Mala, Director of Infrastructure at South Sudan African Development Community gwadul ka michigan dul ka Burundi ka kui technology ka kui internet ka mandanan gorke de tere wini dial ka Afrika neme ajen la de nga jen gwasme mi jiram jidit gore jin bije jaga jabo were jam ke bajiling netin ko ken gwalung no de South Sudan da tike internet mugwa ko de ti dial kon latke de ka sho goya en internet gwaye lung shit ke social media ne je ka yotin ke je ka ngwantin mishi South Sudan je de dial che gore alaka de nasin kon tila jiwech gadul gorka men politician ne ke na tan shin lora de kan te ka duo de kan internet mo gade kan je ko de ka let ka je ko online ajele dande ni ga jan gwasme mi jiram jidit gore jin bi nyane ko ken biat kamal bye bye. Kuma da mi wewe, dala rambu chuti, dala gan mi chuti.